Le tatou ainga ne fiafi so fa manu malo Yesu Kristo alole fa malo si fa ftai ua mo ne ava no tatou mafuta fo ne po ya so lo tu si le SAKARIA lo nom za mo o le fai upu e sfuru male valu le lusu male tasi o te fia tala noa atu I mo o nganga ia o lo o fai le lato ngā luenga e fa pe nao no so fa ia le fa nau o le atua salo le tato te experiencing al nei teimi, and I tell you to be quite honest, I kept on asking God, what is going on? Can I see what's going on? Can I understand what's going on? And so ola ofisilia la na le fa ile atua, and ole fisoso ni mai le nganga le atua tau fa mala upo le ale mele tupu le lalolangi ma le mele tupu ya tatou e te tau fo io na tatou mala mai ina ia e loa lau me fai ia ma e mala fo I po le ale nga luenga te tau na e fai ina ia fa pe na ona fa leo nga ina ia nganga ia lo ta ua tonu la fiong pa ele atua pa mo la sunga la ma fai tau malala fai upo sfuru valu o fai upo lusu matasi SAKARIA lo nom ta mo Zechariah chapter 1 verse 18 to 21. O te whae fo I lunga, o wai. O te whae fo I lunga, o wai whau, wha. O na o whai atu le angelu na matautala, o a ea ia mea, o whai mai o ia teau, o mea ia, o nifon whata pe ni nai I utam I sala elu mai o salema, o whaari mai fo ele li ia teau o to punga e toa wha, o na o whai atu lea, o mai I la tou na e whai I ni a, o tari mai o ia, o whapena mai, o nifo ia na whata ape na ai uta, o ina le aise tasi na ea I lunga lo nau, a o mai I lato nei e whamatau ia te I lato, e lafo I laro nifo nu ese, e na si I lunga lo lato nifo, e lau e ele o yuta, whata ape na ai. O te fitala noala ia te oe I mele o loo whamatala mai tusi lea SAKARIA, o loo ta ua I tusi na SAKARIA, fai mai o mo nifo al tuspa ia palangi le fai mai there are 4 horns ka ume yo horns mo seu o le fiong pa ia le atua o mo seu it refers to authorities and demonic powers. It refers to ka ume le seu mo le ta o lo tela no tuspa ia mo le malosi po le authority po le demonic powers. So ole fesili fo ile na fesili SAKARIA ile atua e fia malama po le ale mele tupu le temina alu le tafeanga ma fia malama po le a tonu ale mele tupu le nu po tangata Israelu ale tali le ale atua na fai ile atua e fa me horns po mo seu ya po menao me nifo ho ia le ta o tu spesa mo nifo mea nao seu po nifona e whatatau I mo authority po demonic power. So o lea lai whaari lea tua ia SAKARIA e wha meo seu po nifo ia po horns po authorities ia e representa I ke mongi la po e wha ia o lo oso wha ia le nu o lea tua. E wha mai la e le eisi e senga o le mena tupu le nu o Israelu ma le mea lea o lo tupu le teimine nei, ma le revelation lea a mai a tatou inga ia e malama. I tell you, when you understand the demonic powers that are attacking you, then you will be able to deal with those demons. Awai, e le se teimi whai ngō fia le teimine o tatou iai. Ma te whai atu fo ia, e taipei lava o no so whai e powers here, le nu o le atua. E wha pēnā fo no so whai o tau le nu o le atua. So se ka ngaka ke le siango o oe o le tangata o le aingo o le atua, o e whala ke mongi la papo ai o ke fia se atu o le revelation nganga ave ia SAKARIA. Ia pēla no fo atu, o le au te fisili o le atua, what is going on?
to be a watchman, I needed to understand what's going on so that I may warn the people and give you the information in a malamai. Now, in the Bible, and 4 demonic authorities that attacked the nation of Israel was number 1, Babylonia, which is now Iraq. Number 2 is Middle Persia, which is now Iran. Number 3 was Greco-Macedonia, which is Greece. And number 4 was Rome. E fala ke mongi la popo a ia nga lako fa pena o na oso fa ia le nu o le atua. O Babylonia, o Iraq, o Iran, o Eleni ia maloma. O le ala wa fa ali le atua a SAKARIA ia ke mongi ia o lo fa pena na oso fa ia. Now I needed to understand po le a kongwala ia ke mongi o le ale me fa te tau iai. Now, it can't allow interpretation, but this is what I believe 4 demons that is now attacking us. Number 1, ele tusi na SAKARIA lenta to faito fai po lusu makasi. Ole fale o ke fisia ko number 1, ole nifo o pole nifo ole nifo ole mativa ya po ole fa sa fa palangi, the horn of lack. Now, the horn of lack is the demonic powers that actually takes away the things that's supposed to own by you. This demonic power creates situations that will lead to lack. When the Babylonians attack the Israelites, it destroys the infrastructure of the nation. It destroys the sources of provision. It exiles the experts or the Israelites experts. O tangata ia o ina po tangata po poto o le mele na tupu. Wa mai o le anganga lea ngake e whapena ona whaatupu ina ni mea e whapena ona ave eseina ili tamau a inga mai o lima. O le mea lana whai e Babylonia, o so whai isa la elu, ma wha le anga inga le infrastructure o le atunu. A whai la e ma lepe le infrastructure o le atunu, o longo winga, o le mea o tupu le economy, the economy also goes down. O le si mea na whai e Babylonia, o mai wa ave ese tangata ata ma mai tutono Israelu, o na ave lea tuu i Babylonia, e se mai le pepos o Babylonia. Now, the economy of the nation went down and everything just went busted. Why? Because ole anganga lea ngake e whapenga ole horn of lack is the demonic power that creates situations where you will find nothingness. It leads to poverty. It leads to struggles. Now, I want you to understand what's going on right now. Because of poverty, businesses are going down. Many things are going down. Economy is going down. Infrastructure is going down. And everything is going down. And I tell you, ke mongilia. Olanga nga luenga e whai kanga ka whaola inga. E sangwe kang mo whai e whapena o na create mea e whapena o na whatupuina i le mativa i te tonu le ainga. Now I was trying to understand ile mele na tupu ya Israelu. Why? O le kaiminga o so whai e Babylonia, ma lepe le malu, ma lepe ma le infrastructure le atunuu, va maltala to si pa ia tu loa, na toe ai eisi whawhine ia la tau wa whanau. And you know, this demonic spirit is now coming to attack Maisiala Aukersiano. And I tell you, it's attacking the nation, it's destroying the infrastructure, it is actually taking the economy down, it is destroying us. Affect uma makako. Now please understand this. But I tell you, it's attacking mostly kangaka faolainga makanga ketsiang. Ele o malo lola ke mongi le langa mele fai ai mesia tunu fa pena ona faolaina. O lo attackinga ia kangaka le economy ma attack ma create situation inga ia fatupuina ile mativa i tangata.
Take a look around and begin to see what's happening around the world. Whawhikai ali nei atu nuu tau te nonofo ai. O loo whapea naona whesosoani mai le tele o mea. Io, lau whaipisi nisi o leo tu lai mai le malo e whapea ngāong on a hand over to pe whesosoani tangata I whaingo lako pisingisi. But I tell you how long this is going to go on. The whole economy is being impacted by this. Arke mongi le ele ngofo langa le ele manga orke mongi le ka kisa o loko ile kamau ainga o lo mana o te moni le inga ia fa tupuina le mativa mo fa tupuina le tulanga e fa pe na struck ko itangata yo le mela nan tupu ya Israel, but I tell you, as much as what's happening to the Israelites, it is also happening to us. O le mela le o kupu ngel kai mingai ma ko sau wona ke mongi le fa pe nga o nga create me nga ia fa kupu inga le makiva itangata ai mai se ale ai ngole atua ai va ai e nga lu nga le fa ngai ma ko ki lava ele ngata lai fa mai a o mea o lo fa pe na tu tupu tonu o atu nu o lo o afia ile tama ainga yo ele ngata fo na o mea o lo tu tupu tonu e kalesia ma tonu ainga o lo fa tupuina ile mativa ma ave seina ile tama ainga sa te tau ona fia ma fa penana fa manuei nei tanga te fa olaina o le te moni lona lua na e ta ua le tusiana o ai le ua ta to lona lua va vai fo la ile SAKARIA lona ta mo fa polus fu fa mo Leauma fa polus fu o fa ani mai fo ile ia e o to fu to fa Ioe, wa longo la tol mena fe mai. God shows ZECHARIAH 4 blacksmiths. Ya, e pole ala mala le pao sakangi. E le ka kusa mal pao le atua. Fa mai la al kala kus pa e fa ke mongi la po anga ai. Ai fa fo mo blacksmith ya va fo ma se fa ma me blacksmith. O nga ka ul kongo kus pa sa mo tu funga. Al tu pa pa lang yo lo fa nga me ka le blacksmith o le blacksmith la. O le tangata le na te whaia upenga mai mo meu a mea. O le blacksmith, o le tangata na te whawina ha upenga e whao ngai leu a mea. Ia po le whapalangi, a blacksmith is a person who create a sword, po le pelu, using iron and metals. Fa mai la kala kus fa mai le fa linga na ave ya SAKARIA e ko fa ke mongi la po ai ai ko fa fo I tangata ia o vatuina la to te fausia ni pelu e fa to la loina ma fa leo nga ina ia ke mongi la po ai fa avant la to le male blacksmith or the sword, they create the sword from the iron and metals. Now, this is the spiritual sword that you have in your hand. Ole pelu le fa le nganga ngai u lo lima. Amen. Pelu le fa le nganga EFESO ono fa upo sufitu ia. O fa tanga, ma le pelu le nganga, o le yonga le ale atua. Ya, ole pelu le pelu le fa ngai tatou. E fa le ngai le ke mongi le ole lek. The horn of leg. It's the sword of the Spirit, which is the word of God. Amen. So, the horn of leg can be destroyed by decreeing and declaring the word of God against a situation of lack. Pole ala le makiva, pole ale le tangolima, o le upu le akuan ka kou ke makua fa lea nga ina ile nganga lea. When there is nothing there, when the provision is going down, when the economy is going down, we use the word of God to attack the demon of lack. O le sila mea, mga umiel ka kou aski le atua for divine help. I mean, I tell you, ele ngofo ke mongi le ke vai o le nga fa pe la waku ko viki ale vo ko sa ko viki. Now, can you imagine all the businesses have all come to cease except few businesses?
The economy is being greatly affected by it. E o le affecta I mga kikirisianga o whaafikai I le malo ma le lato fisosoani. Oh, we are grateful. But what about countries and nations that don't have such blessing that we have in this nation? Ioe, a wailai ai, ele ngata le na, ele ngata nai ulo lima ia le pelu le anganga, o le upo le atua. A o loo ava noa fo ile ava noa e mawhai ona e vala au le atua e maua mai se fesosoangi e ka ua le divine help, bo le fesosoani mai lunga. O le sila mea e whai I le ke mongi lea, e whaaleo ngai ke mongi lea, o le whailaunga e iwa whai upo se fulu. ECCLESSIASTES chapter 9 verse 10. Awa e noa e whai ai o lima, I nā whai ai malo marosi, a wai le se ngaruenga, po se mawhau, po se iloa, po se poto le tungabau, o lo e anuatu le. This is another thing that we must do. Not only that you use the word of God to destroy this demon and declare your promises by using the word of God, asking God for divine help, but also, whatever your hands finds to do, do it with all of your heart. O le ala vale mea wa e maua I lo lima, ko I ai mololoko, kwa I whai whale leile ngā mea, e mawhai o ngā maua mai eise whasosoangi. E whape ngā whai makali le kango lima. O lono winga I sesi whaupunga. A whape o ngā e maua se ngā ruenga le whai whale leile ngā ruenga. A whape o ngā e whai leo pisingisi, whai whale leile o pisingisi. Po le ale mea ngā e whai ma provisions po fai ma awala o ma yelta ma ainga. Whatever the Lord has given you to do, put your heart into it and do it with all of your heart. Ioe, ala ngai fa singo mai le fiong pa ele tu. Langa o ke mongi e ke vai e fa le anga la ngaruenga. E fa mai o nga ia wange e le fa le ngaruenga. Ioe, e ave esel ma fo tonu ia ke o e fa ye la ngaruenga. E kele awala sa wale ke mongi le. A le e mo ke mongi le. O le fa tu ma wino le letango lima ma le mativa. Langa e mga ge vai la ia e create solo e le longa se me oso ia le karinga fai la lea. Awa la nga luenga malonga nga ka inga le inga ia fa kupuinga makiva ma le tango lima. E le nga ka oso al fa mai a uma fa mai oso al paie ma le ko anga fa inga luenga. Ya oso ku ile mea oso fo ile mea oso fo ile ma fo tonu. Wa kele me fioso fa solo ai. O le e mo ke mongi le ina ia fa tu ma wina le tango lima. Isi kalo mai lo a pea e mara mai la tatala le fai atu. Ioe. O te fai atu la, o le ke mongi le ngā o lo o whapena no so fa ia tangata le temine, o te moni lo na lua. The second horn is the horn of limitation. This demonic power puts limitations in your mind, in your heart, and in your will. O le si la ngifo ngai ai, o le ngifo mole, o le whaangata ino, o e po le tu ino, me your limitations. O le ke mongi lea e whape nao na sau o na ngā lue I tangata ina ia whape atu ia te oe. It's too much for me. Sau tu na mawhau whaunga ilo, too much for me. Pe whai mai e ke oe, it's impossible. O le ke mongi ngai sau whai mai ke oe, I can't do it. Or ke mongi nga sa mai, oh, I'm too weak, I'm too old. Or ke mongi nga sa mai, I don't have any time, I don't have any talent or any experience. This demonic power will put all sorts of limitations in your mind. Al ke mongi nga, look if I tell you, o mea na tutupul te mino so fai ai e nuu ia po malo te tele ia e fai no ta ua. O Babylonia, o Iran, o Iraq, o Greece, ia maloma. O le mea na tupu tangata ia kusa wa attack ngai. Ngā o maila ia leo tangata, ua ho I lako wa ku mawhau whaunga ia o ngaka Israelu po tangata o le atua.
mai wa le ai se fa moe wa le ai se si me ma fa inga ko e fai nga e fai kaule eskielu no mta ba tolu no fitu nga fe siri le tu ya eskielu maka ko hola mangi ponga ivi o le kali eskielu sa ngofo I paperongia wo la tolu ta fe nga fa mai kala eskielu mai le tua o ke le loa ele mafau eskielu e makua impossible ko e fiola mangi ponga ivi mamango o le ke mongi la lea e whealua e solo maku mafau fonga I tangata Christiano. The horn of limitation will attack your mind, will tell you that situation is impossible. It is beyond repair. Hallelujah, Lord. This demon will tell you you are too weak, you cannot do it. You are not talented enough. Makaukia le ke mongi le olofa pe na tu wina mafofong e tangata. I was reading and I was studying and I was praying and asking the Lord, please Lord help me to understand this. And the Lord said, ole ke mongi le olofa pe nganga fe ro solo. E ku le mele ole limitations in your mind. And yet I tell you, it is proven that everybody is capable of achieving so much. Everybody. Arke mongi olo felo ya vaila ile men fai ele tua men fai Yesu na tango Yesu ngangau pe se si fa pung va palangi. The Lord Jesus broke limitations and he showed it to the disciples that with Jesus anyone can break limitations. Mate surfafa e posu tolu lufu tasi fa momole Leauma. Se fa on Leauma. O fa fonga ya Yesu, ona male esele o ia ile me ile ba. Ile me to fo o na o ia. O fa lo wale mo to tangata na la to mo ile to ile ya te ia. O ia uta mai ai. O mali watu Yesu, ona si kafia le moto tangata e totelu. Ona muti vale e leo lo na lofa ya te la to. O fa malo lofo ye ia o la to mai, o ya fiafi. Ona mai le ona so ya te ya, o fa pe mai. O le me to fu le nei, o le fo le aso. Ye tu na tu le moto tangata ina ya la to o ya ai. E fa taune me ai marato. A o fetala ya tu Yesu ya te la to. Ele ya nga ona la to o. Yo to avane ni me la to te ai. Na la to fai mai le ia te ia ele ai ni tato nei nei o nao a reto lima na fua mai ai lua lau o fetala ia to ia au mai nei ia tia na fetala ia tu le o ia moto tangata i la to ta oto i motia o na tango le o ia a reto lima na fua mai ai lua lau o te pa e langi o fa petai o ia to fo i a reto ma avatu le au so na vatu le au so le moto tangata na ai le ila to malava o ma ona wala to fo ito ainga o to tumo ya to se fulu malelua o ila to fo ina ai pe lima nga afertane ai le foi taulia fa fine matamaiti Yeah, there you are. Lima afetangata angale lima falawa. Lua ia. O le mena na fai Yesu na tango Yesu Jesus broke limitations and showed it to the disciples that with Jesus, with man, no one can do that. But with Jesus, we can break limitations. So le wa umana mai te tono le fionga pa ia le tua o le awala ka ke tiro le make mongia o le kako breaking of limitations. Let's break limitations with Jesus on your side. Wa longa efa mai aya te oe o ia ele ai se me ke le mafainga e faia. Yeremia tosu malufa o pasfufitu. Kupe Leauma, leave Leauma on from. awele li iele atua pauta o ena e faile langi male la langi lo marusteli maloa alfa lo loa ele foi na tafo ia te o se metas By God's outstretched arm, nothing is too hard for you. O le wha lo le a ao le atua e le ko iai se mea e whainga kāia te oe.
Ya Luka o lana matau patolu, Luka mua fai patolu tolu fitu fa mole. Luka mua tolu fitu. Awai lea lama se me tasi, ele mawhaia ele tua. Yo ole horn of limitation la e saule ke mongi fa pe nga ku ya ka ko nga ia li miki ai oi nga ia awenga e alu luma awenga e se progress ya ki oi. That demon will put limitations. Ma fa pe nga o nga li miki oi a le mea la ma le ability la o mga ku le tu tangata ele ai se mele ma faia se tangata. Ale mea la ke mongi le fai e sau ku limitation ti kanga. Io e ku il mafofau e ku kongo le loko. E ku yo kali kongunga. E fa pe nganga ka mo fai eli miki me me fai ngai fai. Ole ta mai le fiong pa ele tua. With God nothing is impossible. That's the reason why they are very talented, they are very educated, they are smart, they are strong. And yet ke vai ole kele o me fai ele pe kele me li miki mkau fio fio oi. And yet the Lord has given you more than enough power not only to move forward but to succeed in life. Think about this. O kala ia nga fai ka ngaka mai lo la kiki e ke valea ke le mafai se mea e ke le loa fai le a malea. Those are the demonics of limitations. That's a horn of limitations. Hallelujah. Peka ko aware ye peka ke le aware yai o te fai atu atu oe ua leve nga fai ngā luenga ngā sakangi ka ngaka. Is to put limitations in front of people. Telling people you cannot amount to nothingness. You cannot move forward. You cannot do that. You're not talented enough. You're not smart enough. Ya eleva pe nga ngaka isala elunga fai vai yo leva nga fai le menga sakangi kangaka. Are the people that have been able to make breakthroughs in their lives are the people that finally discover, man, there's a lot more that you can do. Awangi fa valea tato sakangi. Awangi fa valea ori ki Apollo. Pe asau ki Apollo ku mele yo lumu pe le mafainga e faia le mele a. O te vai te le se mele mafainga e faia. Nga ba war kanga ka le mafuinga le mafainga faia o nga wa ka kongu le kalanga sakangi. But that demon is going around looking for people that he can convince. You cannot amount to nothing. You cannot move forward. You cannot do this. You cannot do that. Yang ai le ye oisi la ngaka te va tuala utela le ko kelo ngaka. They are now gone to the grave with so much that needed to be shared. Ole fanua tanu po le cemetery. It's one of the richest places that there is on earth. Because I tell you, there are so many books that were not written that have gone into the grave with those people. There are many songs that never shared. There are many inventions that were never given out. Asia, la ufi hoki kanga mangi ka lengi. Ala le mea kupu, nga wa leva nga ku e sa kangi melo le limitation la ko ma fo. Arke mongi nga le feno lwa inge, ke ma e feno lwa inge e la ku manga ku nga e ke oe e ke le mo fise mea you not. I tell you what, with the Lord God on your side, anything is possible. Talo mai lo au pa e mala mai la kala le fa yak. Why shouldn't you enjoy what God can give you? Why shouldn't you? You should enjoy what the Lord can give people. Anything is possible, then anything is possible. Full stop. That's what the word of God says. Anything with the Lord, anything is possible. So don't believe the lies of the devil that tells you cannot amount to nothing. This horn of limitation is a demon. He's going around trying to convince people you cannot do anything. O ke vai aki o e ke mawhaia anga leu whai markala kuspa ia
ai ati oe Yesu ele ai se mea ke le mawhaia. There's nothing. Nothing is impossible. Ale ke mongi le o lo whelua I whapenganga ka mawhaia convince ma whau tangata. Hallelujah, Lord. Ia, e wiful tangata ne o tama whaia e ke mawhaia. Ele ai se mea ke le mawhaia. Yoe, ole seulo na tolu po ole nifolo na tolu ngai ai. It's a horn of hindrance. Ia po ole bo mo foio o mo ke mongi fala velave. The horn of hindrance or the demons of these demonic powers will hinder your progress. A kaula akuluma ai fala velave mai o luma. Wa e kau succeed ko faile mea ai kami fo yo luma. Wa e kau mo fai ko faile mea ai oso fo yo luma. O ke mongi le o langa ngaluenga le fai e alu fa penga o fala velave le progress kangaka. So you're taking 3 steps forward and this demon will make you take 4 steps backwards. Because o ke mongi le o langa mea le fai. O le felo lua I fo le fala velave ila walu luma. Will stop you, this demon will stop you from moving forward. It keeps you from making progress in life. But I tell you, I was reading it and I'm thinking, my goodness, how many people that have been suffering from this demon called the horn of hindrance? Olo fala velave lo wala, a ukelonga Walevanga intent le atua e ke o le sisikepu. Walevanga yele intention le atua. From the very beginning, ile taimi na hafu for too long way oil manama lo tina wa umana fata tia ai langa plan mo tato. Fa matala tu spa ia 20 EREMIA fa my I have a plan for you. A plan to prosper. Or the plan le atua is for you to progress. Each day, it's another step forward. Amen. Each year are many steps forward. Amen. Do not believe the lies of the devil. Enough is enough. The devil has been telling lies to us. Hallelujah, Lord. Ole anganga le olanga mele fai. Fa fonga la ko le mo TESALONIA lua fai pa survan. Leana matofio atu ai a te utou. Ya. O ulama Paulo. Ya. Matu tasi matu lo. Alo fa la mai sa tangi a te mato. Ya, ola me mai a ma. Ua fa la mai sa fa fonga mai la. O Paulo masila Timoteo. Ola wa mana na e o iluma la tau nga luenga fa missionary. Ai fa mai la tala a Paulo fa mai. Ai ua fa lave mai sa tani. O le mea la le fai sakangi. O le kaula a iluma lo vai e ke alu. Fai si mea mangaia ma fa manguia lo ia fa lave ifo sakangi ya oe. E ke vai la e ke le me oso mai le mea oso mai. O la nga luenga la fai. Le manga e fa lave ia ke oe lau progress. Si e kakalo mai lo a pete malaka kale le fai aku. O le mea ngā sakangi lai fai. O le ka mo fai e fa pe ngā ka fiofi o e mai lau progress. Fa lave. Langa ngā fe me kusipa ia. O lo o fa lave mai sa tani. O le mea ngā sakangi lai fai. O le fa lave. A kongu lang isi kai mi. Uka ko fa pea. Po le ha e le mele tupu e tau. O te fai atu e tau. O le mea tupu e tau. O fa lave. Kere sakangi ia oe. Mea ngā sakangi le fai, whale velame ka ngaka. O le vaai mea sakangi wa makanga laa I luma lo ao, wa makanga e laa I luma I mangaia, manguia, ma mea lea mana o le atua mai, ia whaa oso I fo luma whale velame. Vaai mai sakangi wa kau mangaia le alualu, ka koa inga, ia wha salavei fo sakangi. Vaai mai sakangi wa whapenga ngā alualu, luma lau ngā luenga, ia wha salavei fo sakangi, ia whale velame. A vai mai sakangi wa alualu, luma lau wa onga, wa oso mai sakangi whale velame. Kele yo mea o lo whapenga nga whaalave sa tani a kako. Ele malolo 24/7. Ele malolo. E sa ue whaalave nga ia whapenga nga ka o fiofi tangata ua nei. Awa nge ese progress I luma.
A kilo le mena tupu ya Israel, exactly what happened to them. Hallelujah, Lord. Kele o mea, o so ifo sakangi. Fai langa sala. Fai ya leo langa sala. Le fia le koe ya Israel, ya whakawhea Israel. Ya fikus fuko sanga o mai. Koe kau fau le kungu, kau whiororo mele kungu, ya whapenga, koe fai langa sala. Ya koe ika le koe, ya koe ale mea ngā lingo ka whai langa sala. O sakangi. Lai lave a sakangi e mga oa inga, ya auange i eise progress i lumbo kangaka. Ioi. Ai mena tupu le nu Israel, ya umanga nga attack e Babylonia, ya o kau whiororo, koe foi mai, koe fa sakangi lave, koe ave kua kangaka. Ya koe ika le kua, ya koe whakawhea, ya umanga, ya koe amaile sia kungu, koe attack. Ya umu vai, kau whiororo, ya koe whai langa sala, ya koe alanga le mea nga sakangi lai whai. E lave mana, e tupu mea ia auanga i eise progress o Leauma. Ia kau whiororo masi rua o ngari, ia kami fo sakangi attack. Ioi. O le mea la kako, e ka kau nga makahala kako, e te tau o na e matahala. La nga o lo wha lave sakangi a kako, i so se mea, po le alo nau e tau mo whai se mea. O le o ngau, ia e mana tuan mene, o lo ngau fo i sakangi e poloka oe nga ia auange e progressi Leauma. E te tala mai lo au pea, mana tala le whai atu. Ioi. Au te whai atu oe, e leise maa losi i a sakangi. Pa ua le mea le o nga pe e whai maa losi sakangi. O nga ue e kalikongu i a sakangi. Ai leise maa losi i a sakangi e nga ke whai ale mea nga. We have the power. The Lord has granted us, no matter what the devil is doing, we have the word of God that can decree and declare the removal of Satan from your way so that you will make progress in life. Ole hon longa whāne ta uena, it's a horn of devouring. Ia pole nifo nana te whaleanga ina pe whatama ia. The horn of devouring, it's a demonic power that attack you to destroy you. Wa longo lato ole aim o sakangi is to steal, kill and destroy. IOANE tau pas fulu fai pas fulu. Ole mena lo nau satani nei fai ina ia ngaoi fasioti fa umatia. So the horn of devouring is the power, it's a demonic power that attack you with the aim to destroy you. E au vatula e polea le fala lave o sakangi va ai ku sakangi wa le ai masanga me mafainga fai wa umanga ai ki e fai mai oe e ke le fai inga ke le alu kua o le silo me nga lo sakangi fai o le su le awala e makwa kiri ya oe au umanga ai ki wale weka sanga ai ki wa fiwa e fai nga ai ki ngale o le silo la me manga o sakangi fai o le su le vango e kiri ai oe. Amen. O me masenga fai sakangi. Alem fai sakangi o ka fiofi o walu ke le Leauma lo malosi nga luenga le ri wa e fa malosi le ri wale me fai sakangi o nga fa penga o ka fi o saulo sakangi ku o e makwa nga ya o e alu e se e ma e oki ai. Ai ava bevo e vai mai sakangi ki o wa e paie i o saulo sakangi fa papaie akiri o e fa paie akiri o e fa paie akiri o e no exercise se yo ola va kai mi e ma e lo exercise ma e oki e lo. So e luala me it's either ole ngai o sakangi kope ia va venga e oki ia po le fa file mu o ia va venga e oki. But ala malal me la fa sakangi o longa aim la ai is to destroy you. Ya ele ave fo ele ele lockdown me ka ki ngofo fai nga ai kalango lo fale sa vali ai yo fa tapo I fola mask ele la nga fa si pipi sol fa mai dia yo nga ai le fa singa fa singa sa vali yo ia le li yo la ke le me fa fa tatong aleluia lo
Ole Malachi lona matau pe tolu fai mua. Sorry, fai upa sukasi. O te awa i atu ona o tou, le na te aina mea, na te le wha o matia le fuoro o tou la wele ele, e fua mai fo le vine i o tou whanua, ua whetalai mai ai e au. Ole mea la fai sakangi. E ngofo sakangi ma ku umo mea ngā pest. O pest o longa eima ia is to destroy. Ia, o sakangi la tau, e le ngaka destroy yung mea koko. O ngiu sila la, e le inga ko whako anga o lo whaia. A o ngiu sila, o lo iel mea ka o le ngā ruenga. O le sila wha upunga, pe a le eisa o whako anga. E saure ki a pono sue se a wala e wha le anga ila ngā ruenga. A le wha pēa la kampangila ki ngā rue ai. Ia ua wha kupungi si mea e wha pēa ngā ngā ave ese ai oe ma le kampanginga ki wha ngā ruenga ai. E su el ki a pono se a wala e wha pēa ngā o wha kama ia ma wha leo ngā ina i tātou. I tell you, right now, you must begin to see what the devil is doing. Ke wa ia wa lei longa se mea oso solo ia i o kongo ngā ruenga. Ioi, o mea te loina, o leina wha o ngai lea tua e wha pēnao na wheso soane a wa suer ki a polo a wala kalepe e ma wha leo ngai. Luka e lusu matasi, whai upasu tasi wha mole mole. Aramba, nangu mai sa mole mole. Ya, ole luka lusu tasi fai pusu tasi. Olo o ngana translation Langilo the New Century Translation. Or the New Century Translation ngai sa wala mga this demonic power brings sickness, lack of food and fearful events. Ko ba fonga mai o le translation leo ke fa ngainga o the New Century Translation o le fa punga sa va mai this demonic power brings sickness, lack of food and fearful events. O le ke mongi le horn of devouring. Nga ke au maya mo meo wha mai, o le lavo mea ai, ma mo meo events wa e wha fefe ka ngaka. I was reading it and I'm thinking, ole mo ko e wha fefe ka ngaka o ngi mea ka kukupu mai kako au kafa. A whai leo ka ke wha longa oku mai, e ofo le pasi fe pasi ya i o kangaka ho i o la affected a le fe pasi ya i ka ko e mawhai anga e nga afia o le mea la o tupul teminge o ma kwai fe fe kangaka. So fear is now ruling people, and I tell you le ango kanga o ma kwai pala ai ma kwai fe fe ya o ai si ale fe fe o ma ka kia le me fa le fa mai de au te fa ya te o le au mai la fiongo pa ia le tua. This demon is a horn of devouring, but I tell you, nothing will happen as long as you hold on to God. These are the promises, and I want to give it to you. O le mele o lo fa peono se talai mai ai o le li. Ya. O fo i atu i Jerusalem ma le alofa. E fai ai lo fale, o fe talai mai ai le li o au. E patao troina ai foi, fu ai lungo Jerusalem ma. Fonga la tole polo misile le tu no fai no no, fa mai. I have returned to show mercy. Ya le la fa ma te o le mele. The Lord said, I will return to show mercy. Wa fonga mai la o le tala tu sipa ia a awanga sala pe i tātou na maliwa Yesu. O le mena tupu nu Israel, ele o se sala mō ka ngaka, ele o se sia mafu anga, o le mercy ma le grace o le atua nga koe fo i mai e le atua. Vai oe, make no mistake, o oe o le tangata ua whaola ina, na maliwa Yesu mo oe, o ke le o whaiakungi e ke oe kauko ke oe whaile anga sala. Ba te whai ate oe po whea le vaenga o le lalolangi ngai ke iai le keimine ngei. E ku mau a le alofa o le atua i lunga oe. Mo i ala utala. No matter where you at with your life right now,
The mercy of God will always follow you. Po fea le vaenga le lalolangi na te iai. Po le anga lo wolanga, po le leilo wolanga, po le alava, ia e manatua le menei. As long as ele koe fo I mai Yesu le lalolangi, o lo o iai lava le mercy o le atua I lungo ka ngaka le lalolangi ngai. Okay, now abuse the mercy of God. No, I'm not saying that. I am saying that the mercy of God is beyond human language to describe. He is too merciful. We can never understand. Yahweh, afainga maliwi Yesu, ola lava o ke anga sala. O ke le lola pe fa fefenga fa makala le to inga lofa. Why were still sinners? The Lord Jesus died for us. Ole promisi langa lo ke va ke oe. Ole promisi nga ka kaunga ka ope le lofa tu no le tua molona lofa muti vale. E oe po fea lava la le vai pangol la langi. Ole fina ngalo le tua e fo I mai maka o fina ngasala. Ole mea pito sina na mawalunga le atua. Olona alofa tu no e turi loa ina I tātou. Bola lava la le bingoyo ke mongi nge whaianga luenge o ke whaukia ke oe. Olo o iai lava le alofa tu no le atu e turi loa ina I tangata ai mai sia la pe au oe se kanga ka whaola inga. Olo o turi loa ina oe le mesio le atua. Whamai le atua, I have returned to show my mercy. Ya mangua la o kako, o oe le te ilalo le kamanenta apera amo. Awa apera amo te maal o le fatua tua. O longo wingo o kako umo le whanga wa apera amo. So o lele e include o kongo le Abrahamic covenant. Ai tu tonu le whea ngainga le ngā Abrahamic covenant, hallelujah lo. O seal le alofa tu no le atua. That covenant is sealed by the mercy of God. Why? Because Abraham failed in his life. But did God fail in his promise to Abraham? God never failed. Ele ifa pevo ina fa maoni tangata le fa na wa Abraham. They fail. But because of the covenant and because of the promises of the covenant, e koe fo I mai lava le atua shown on mercy. Le fe aula le mo tatou au ke alu ai pe failanga sala. Come back to the Lord because while ai le fo I mai Yesu o le operate ka ko le mercy o le atua. Ai o ke me sa we Yesu si tia le ka le sia ma failanga fa mesinonga ele ko yese mercy but what now the mercy of God is following us. Se talo mai lo lima pa e malakakala le fa yako. O le vanga no lo fa po lusu matasi fa mole Leauma. O ya tu lea. O mai ila tona e fa inia. O tali mai oia, o fa pe mai. O ni fo ia na fa ta ape pe na iuta. O ina le este tasi na e lunga lo na ulu. A o mai ila to nei e fa matau ia te ila to. E lafo ila lo ni fo no ese. E na sini lunga lo lato nifo, le lau ele o yuta e whata ape nai. Ya wa fo mai me la fai. Wa mai o nifo nei e wha, na o mai e wha le anga ina le nu o le atua. Ai wa wala au le atua mo blacksmith e ko a wha, o le lako ngā ruenga o le destroy o nifo ia. Ya, fai ai pea mi o sakangi lai fai. Wa lo fai kala le vale sakangi fai ai pea la mi o se kale lua. O e la ngona mai la tala le fai ai pea mi o sakangi. Fai mai le tua fai ai pea wa mi o sakangi kai mi ngai se kale lua. Fai mai le tua e fa ngi fo ianga la ko fala nga inga Israelu. Ai fa fo ia blacksmith ia o ka penga inga. E fa makua ka lepe inga ma fa le nga inga ke mongia. So o file mula lo loto, o le mele file mula lo loto.
I know whatever these four horns or demonic powers are doing, that they will come when God will deal with them once and for all. Ale mea lea, popolo lima lo fatafata mai whawhekai Yesu. Whawhetai Yesu. Amen. Ioi. Ele kela se piko le whainga ele atua. Whalama ia. Whalama ka malapopo aio la testo inga po le alfia maa loso ke mongia. Wa umang ka penga ele atua blacksmith e ko wha. Kiri ele waria. Amen. Me wala le ia e lo tele ma ia e lo tele ma ia fa malo sio ia walama nge e popole. Pole alama le ka fiki o sa kangi manga me ia fa le lololangi. Wa umang ka penga le akua ia blacksmith e ko fa e fa leo nga inga ma testo inga ke mongi e fe wa nge. Ah fa mai. Pole alama le fia ula vale o ke mongi e fa fonga mai. E feta line ole atua ko overflow le prosperity. That's exactly what will happen. Amen. Hold on to God. Ma poleale fala velame ke mongi e kakuolanga. Poleale o mai faya la ko ngalwenga i e fa pe ngaonga. Fala velave ya kako o te fayate te oi e ye le aso ko fa kafe le tua lon tamau a inga I tangata. I'll be very interested to see what is going to come out of the plight that we are now going through now. I tell you, le mele la tupu e umaku meye ka ke ui ai. I vale le mele la tupu that nations will find strategies to counter. Christians will know how to fight such diseases like coronavirus. And I tell you, people will be more smarter and scientists will discover much more to counter the demonic powers that are attacking us. Fa pe ala sa kangi e umai fo mea ia wa lai kanga ka ai loa e umai fo wa popoko sa yang kisi la ko ke su eva ila au ka pe e sa maia e umai fo wa popoko ku ngu e create ye isi mo interesting ways e create the economy e umai fo le mea wa ka mamai kanga ka la ko ke law on the fa senga le me te tau na fai inga I ko e fa kafe mai ile manguia le tu tonu nu. Wa mara le fe sa kangi wa mara le fe wa mara le fe sa kangi wa pe ia ai sa molonga intention e fa pe nga testoinga ai umai fonga nga mele fai wa kiri popoko ai medical scientists wa kiri popoko ai kungu e create awala fa pe nga mau wale so sia mal kama ainga hallelujah. And in the end of all this that we're going through, the prosperity will begin to flow into our families. Amen. It's amazing what the Lord is doing now. Langa poleale maloso sakangi e malosi ale tua. Amen e kalesia. Poleale maloso sakangi e malosi ale tua. Poleale fia poko sakangi e poko ale tua. Oi. Ele kai ele mafainga fa feko ai e sakangi le tamai le tua malona tamai inga. Hallelujah Lord. Yeah, bo umar ka ko pai postari. God bless you. May God give you wisdom and power and authority to go through what you have to go through. But I want to ensure that God is always God, and He is the most amazing God, that there is no one is equal to our God. Amen. Elese sia tua siria tu le tua le tato te ona iai. Ia whamanuia le tua le tato ainga nefiafi. Ma ia fa pena ona fa tupu le tua lo fa tua awonge ye se be fa vai vai oi o lo ye polo misi tonu na fiong pa ia le tua na la na tusi pa ia na tusi na ia fa loto tele oi fa ma losi oi awaine ye se me fa ina oi au tato wola le nilo langi. God bless you. Fa manuia le tua tato ainga nefiafi la tato fa ilu te talo tama Whamanuia le ekalesia, whamanuia nei tangata. Le tua, po le alama le malosi o satani mana mea lai whai. E malosi la wala ua fio.
Whawhetai polo misi te tono lau Afioga. Whalo to tele lau whanau. May the name of Jesus be glorified. We give you all the glory and honor and praise. Ia vi ia o etama. Ia whamanuina lo suafa. Whamanuia lau whanau. Masau le kale si atoa le mana lo totu. O iatu le vi inga ia toi whawhetai nganga pa ia. Mo lau whau ne nei po. Bless you and thank you, Jesus. Amen and amen. Amen. See my Lord, 1, 2, 3. To God be the glory forever and ever. Amen.